Asingithathe sinibingelele ngaphansi kwenkampani Maskandi Online Magazine onibingelelayo uTuthuko kaMkhwanazi endaweni yaseMtubatuba enkomo wayixoshwa. Namhlanje izi-13 kaJuni 2026 sise Carnival City emcimbini kaMzukulu. Namhlanje eduze kwami ngiphethe insizwa eyaziwayo kakhulu endimeni kaMaskandi enama hit kakhulu. Ngeke ngize ngichaze ngoba ikhona izozisho yona futhi sawubona. Futhi kunjani? Ngiyaphila kunjani mina? Cha futhi siyaphila. Mfowakithi uNjoko ihobosha. Mfowakithi namhlanje sila ngomzukulu. Sukela kudala ke sikubona uhlale useduze nomzukulu. Mfowakithi ngicela usithathe usibeke ukuthi nini nomzukulu nisukaphi, nibhekephi, nihlangana kanjani, nazana kanjani. Ngicela ukubingelela abafowethu ngokukhulu kwethu balobingelela ngoNjoko ihobosha ngibuya phansi endaweni yasenkandla emshisana. Cha bafowethu njengoba silana nje singalendoda umzukulu eyowindoda sesazana isikhathi eside. Noma ngasakhumbula ukuthi kwakunini kahle sihlangana kodwa sekunesikhathi eside nje efika engakaveli kahle. Mina kumazi kwami ngamazi kwakumcimbi angisazi kwakumcimbi wami ukumazi kwami uqala kwami kumhlangana naye noma ngase nginakubuza ukuthi kunomfo ocula kanje but uqala nje ukuthi kuhlangana sahlangana engijabulela njengomuntu ayijabula ngoba mina bese ngivele sengikhona noma bengingakabi ngakanani kodwa bese ngikhona wabe umuntu ayengijabulela nje sashutha izithombe haye ngitshela ukuthi awami ngiyajabulela nje ukuthi siyabonana hawu kanje saxhumana nje kanjalo kwakuseThekwini ngohlu kwangumuphi umcimbi noma o-MTN kanjalo siqala ukuhlangana so ke indlela bethu kwe from that day cabanga ukuthi akaze kuphinde kube nenkinga saxhumana nje kodwa futhi nami ngangathi xhumana nje lokho ukuthi singagcina siyabantu nje abahlale bexhumene ngalolu hlobo saxhumana kwethu from that day sixhumene sitshintsha amanamba saba nje ilento esiyiyona kuze kube namhlanje ngicela nje ukudlulisa kumbongela ekuthenini mfowethu kulesi sigaba ngicabanga ukuthi into ehle kakhulu le ubuyisa amashow kaMaskandi alive eindaweni enjengalezi sesibaboni labafowethu osicebi bayawenza umzukulu sebuya isibili la kade seThekwini so ke lokho kuyajabulisa kukhomkhula ke kwaMaskandi futhi ngoba mawubheka isasasa lezi ngalo kaMaskandi liphezulu kakhulu manje so kuhleke kakhulu ukuthi ke lezi indawo beyibukeka ngazathi uMaskandi awungeni imicimbi ayijwayele amashow futhi kakhulu ama live show abesefika so ke siyathokoza ke masibona abafowethu bewenza isithembisa ukuthi futhi asazoba maningi asazoba khona into enjengalezi abantu bazoyijwayela kakhulu. Mfowanjoko ngiyakuzwa bhuti ngiyabona ukuthi ngendlela echaza ngayo futhi ivulele kahle kakhulu. Mfowakithi ake sibuyele emuva sikhulume ngawo. Khona futhi ingoma owake wayishaya mangingaphosisi nomnikezo umfowangubani. Le ngoma yayihamba ithi ngishayize mhlawumbe mina ngenako umculo kodwa ngizame ngendlela yami nami. Ngandlela yayiqala ithi wendaba inkulu ngomama wendaba inkulu ngoba bengisalathi wendaba inkulu ngomama wendaba inkulu ngoba besalathi nakulenga umama omncane unqaba nezinkomo uthi ziyaphela esibayeni ngakwanyiswa so leyo ngoma leyo yangamuphunyaka kwakuyingoma ka-2018 kwakuyi-album eyayithi Divorce yes album yaduma kakhulu shothi ngicabanga ngizothi yona album eyangithatha yangifaka kubantu yangenza uNjoko loyo nguyena cause uma ngakhumbula kunamanona ayihlabahlose kakhulu lapha ingoma eyayidume kakhulu eyifana nengoma sengiqomile ngithanda kakhulu kunengoma laphana yayithi Take Away mangaphosisi yes Take Away yayilo album saduma kakhulu lezi ngoma izona ezakwazi ukungilotsha noma ngivele nginama album ayisevele khona ethandwa abantu kodwa lezo ngicabanga ukuthi izona futhi ezathanda nokushape uMaskandi ukuthi uMaskandi uyadlaleka noma ingabe ikuphi kuliphi side so ke asimangali ke namhlanje uMaskandi mawusunje njengoba siqhubeka ke siwashaya nje amanoni lokhu siwaqhumzile ukuze kube namhlanje sazoqhubeka futhi siwashaya Mfowanjoko khona enye futhi mangibuya lokho ngisondela nje kancane ebeyiseyithi we baba kamelo ithi wangenza bangaphosisi isihloko sakhe kwakithi leya ngoma leya abantu mabekhuluma ezinkundleni zokuxhumana ngoba thina siyasithunya abantu ukuthi siyothola iqiniso ngani bathi abantu ubaba kamelo wena manje abantu bayebethi mhlawumbe usucula ngento eyenzeka kuwe lapha no mhlawumbe usucula nje ngento ungena enhlizweni zabantu no uMelo ingane yami yokuqala umfana wokuqala nje engamzala nami ngisewumfana so uma ngicula ngoMelo ingoba yena mfana engabona ngayo ukuthi nami sengiyindoda lo nyaka ufunda grade 11 uyabona ukuthi ngikhuluma ngendoda endala kanjani engamthola ngisewumfana nami ngingakaculi ngisho ukucula ngingakacabanga ukuthi ngizoke ngibe umculi ngamthola so ke useyindoda ke ingakho abanye bengaboni ukuthi mangihamba naye uzalwa yimina ngoba cishe nje asonde labantu basengikhuluma ngendoda efunda grade 11 so ke leyo ngoma so ngicula ngendodana yampela uqobo lwayo indodana ezalwa yini
cha okwanjoko ake sibonge mfowethu kakhulu unjoko nakho unyaka sewuya kasimaphethelweni ngicabanga ukuthi sekusondela izinsuku la isikhathi la kodwa unjoko siyaye simbone khona evele ebantwini no kune album bafowethu engekho njengamanje izophuma ngomhla ka-19 wona kuleli sonto elizayo siyabuya so abanye ke abanawo TikTok sebeke bayibona nje ingoma ethi waze wamuhle umuntu wengosi ngathi isithombe se-iPhone awukanti umuntu impela lento ngiyaqala ukuyibona so izophuma-ke yona album ezophuma bafowethu abantu abayilendile nje la konke ake siphuthume la i-prom phuma nini futhi siphuthuma kwi-prom izophuma nge-17 no right konke ake sibonge kakhulu ngicabanga ukuthi ke umbuzo weyingcwele seziyazi ukuthi ngeyi-17 ayilindele i-prom ziyazi-ke zona ukuthi suke ilindeleni noma kanjani gauge bafowethu noma kanjani ngeyi-17 nje isikhathi esifanayo bayasazi-ke isikhathi noma kanjani awuzona cha kodwa ake sibonge ngaphambi kokuthi sivale sicaba sithi nje Maskandi online magazine base siyavala Maskandi online magazine sicela niwulandele bafowethu niwufollow ipage nawo kakhulu siyabonga awuzona siyabonga futhi sikasaka ani magazine imiyalelo onjabulo wamkhonazi ngimi lapha nenkunzi malanga uquality oyimele okwabiyela mfowethu sawubona Jabulo Mkhwanazi sanibona kwi-Maskandi magazine njani kodwa siyaphila Butwana mfowethu sikumzukulu album tour se-Carnival City uquality uhlale khona la khona umzukulu mayenza ngoba nasike ngicabanga ukuthi phela wawukhona usungaphika ama taxi ngakubona futhi na ku live kuNkosi Magcokama le khona eGold Reef City mfowethu yindaba ungasali basala kanjani abanye mhlawumbe sisumba siyashutha ngazo uzodlula ngale ngemuva cishe mhlawumbe ngizothi kokunye ngisuke ngingasona isinene kodwa ngokusupport into yabafowethu ngine crowd quality nabani crowd ayibathandayo kodwa nginethi into ka life akuyona into engigxile kona kakhulu but kukamzukulu ngizokwelekelela unjabulo yeah and futhi umzukulu wangakithi wangathi emakhaya mangabe enza into eshaya ikhwele so siyahlonipha lokho siyafika yes mfowethu ngoba nawe siyazi ukuthi ukhona emculweni asimboni ngani umzukulu engomeni zami ukucula ngiyacula but bengakabi nayo ingoma engangathi mangibheka ngayibona ngathi umkhaya ngafitha yona mhlawumbe ngaze kube kulonyaka sengakwenza kulonyaka lokho yes mfowethu khona into enenzile nikhiphe ingoma noStallion ngicabanga ukuthi akekho kuMaskandi ukwazi kanjani mhlawumbe ukuthi ukwazi ukuconnecta ngicabanga ukuthi afro pop leyana ungene ngomeni yakhona uthi khaqe ukuthi ingoma bemnandi kungesiwo uMaskandi ngicabanga ukuthi umculo oculwa ngesiZulu akukho kuyongihlula ukuthi ngikwenze into enicula ngesiZulu because sicula lapho amabeat so ayikho into engifuna ukuthi ngicreate mangabe kusungulwa ibeat yento ezokuthiwa ngicule ngesiZulu sengahlomotha ngicule ngelanguage yes no siyabonga kakhulu mfowethu amazwi akho mhlawumbe ongandlulisa umzukulu ngomcimbi wakho omkhulu kangaka obe impumelelo engathi ngathi umkhaya uNkulunkulu eqhubeke embusise umcimbi wakhe ngike ngabona ubuseThekwini ngaya kulo kadula ebambisana nabantu abasebenza nabo behloniphane njalo nengane akasebenza nazo iswe emakhaya idile into zawo zizekuyena futhi ngimbone ngathi umuntu odiscipline izingane zakhe zimthatha njengobaba kuzona so engathi ngiyaqhubeka abantu belinde umsebenzi kaquality uzophuma kungekudala mhlawumbe ngoAugust wakulonyaka so akukho onye engakusho ongithandayo uNkulunkulu emgcini wangifuni kuyeza ukufa kuwe manqina kanyo sharp sinibingelele sinamukele kuMaskandi online magazine nibingelela unjabulo wamkhonazi ngimi lapha ninsizwe ezimbili esizazi ngoJakalasi ufethu sanibingelela siyabingelela konke umuntu obuke lo mbukiso njengamanje lokhulumayo aphiwe ngaphansi kweqembu loJakalasi ngiyabonga bafowethu iphumile ingoma EP ngicabanga ukuthi nengoma ezu4 awukapheli 2 months ziphumile ngingaphiya mawuthi ngikhuluma ngesiko idla abantu ngalendlela eqayile khona ingoma engayichecka ibiku 300k mangaphosisi amazweni mhlawumbe ebantwini abanesekayo kangaka ningathini kubo mfowethu siyabonga wonke umuntu osesekayo mfowethu kumculo kaMaskandi njengoba siyabantu abafikayo singaziyo singakaziwa abanye nabanye siyacela ukuthi bafowethu bahambe osesha online bayatholakala uJakalasi uyasesha nje ukuthi uJakalasi bayatholakala kuFacebook bayatholakala kuTikTok bayatholakala futhi nakhona lapha endaweni zokuxhumana kuyo yonke indawo yokuxhumana bafowethu sicela niseseke siyabonga kulabo basesekayo bafowethu album yenu EP yenu inama artists awu2 afeatured ngicabanga ukuthi uBambatha kube khona noMaqatha nibakhetha kanjani laba bantu laba yini eyenza abaculi bebangaka bebaningi abatrendayo bekhona futhi nabanye abafica endimeni ukuthi nikhethele 2 le kuphela njengoba sikhethele 2 mfowethu yiya esashesha sakwazi ukuthi siyithole abanye bebengatholakala emafonini yebo
kodwa bafethu nanoma kunjalo ekhona ama-artist enibafakile singasho ukuthi umsebenzi wenu ninodwa unamandla kakhulu ngoba uyayikhulumela ngicabanga ukuthi ngeke nibona futhi emalangeni ni kanye nomzukulu engenasho ukuthi nibukela kuye ngabona enye video edlala ingoma yenu ku background kuye lo video leyipostile lokho wafika kanjani kini mfethu sajabula kakhulu mfethu ukubona umzukulu esebenzise isound yethu mfethu lapha ku TikTok ngoba umuntu esibukela kuye kumaskandi ukuthi bese ngakaxhumana naye singakhulumi naye kwasijabulisa kakhulu mfethu ukubona esebenzisa ingoma yethu lapha ku TikTok. Kunengoma yena sigabisela ngayo eyayikhuluma ngo 8 miles nimbona ngiyamdinga leya ngoma nasigabisela ngayo nabe nisayikhipha futhi manje ingomeni ezintsha iphi ingoma matata kuzala hayi kongazi ingoma sasiyidlalela lapho ngana kanjani futhi ngeke kanje lenza njani manje kuyazenzakalela ngithi mangabe kuyitalent into usukuyidlalela yabo igcina senzeke ingoma thina sasiyidlalela lapha sabona abantu sebeyithatha nje ingoma yeah Nokunibona nisengomeni angazi niswe mhlawumbe nisume semavasithi noma kusuke kwenzakalani lapho nina involvement mhlawumbe yengoma mhlawumbe nama student kanje hayi lapho sisuke sibizwe uBhambatha nje bayamazi nje lapha engomeni iBhambatha yesuke sibizwe uDaske sivele ukwesekeka kukhona kodwa kuwama student lapho nisuke khona kukhona kakhulu ngoba yibo abantu engicabanga ukuthi yibo baseseka kakhulu lapha online yeah. No, mfowethu ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu. Mfowethu ngicela usondele. Angikupike nje live. Ngicela usondele mfowethu ungabaleki kakhulu. Wenza imanga lapha ku emsebenzini wamadoda. Wenzakalani mfowethu usitshele ngoba sikaningi abantu mhlawumbe abanye becinga bathi ziphi ingoma zaBhambatha yedwa, uBhambatha yedwa. Ufika kanjani etheni usebenza namadoda lawo amabili? Ukhiphe futhi into emnandi kanje. Abafowethu bangihlaba umxhwele nje abafowethu ngeza ukuthi umsebenzi wabo muhle kakhulu so kwenzekile nje ukuthi ngibe khona emsebenzini wabo and siyabonga nje ukuthi ngiyabonga ithuba lokuthi ngibe khona emsebenzini wabo nje omuhle kangaka yebo makukhona mhlambe okunye usuke wakwenza umsebenzi kaBhambatha asulindela nini noma asimbheke kuma feature kuphela yena akeze ukuphuma ibhodo lakhe asingayibizi ngebhodo mntaba ngoba uyashisa kahle kahle kodwa nje hayi ngiyacabanga ukuthi uzoba khona umsebenzi kaBhambatha kodwa kwamanje bengisabambe nje kuma feature angifisi ukuthi ngiyikhiphe idate kwamanje kodwa nje hayi umsebenzi kaBhambatha ngenze kube khona phela no hayi siyabonga kakhulu bafowethu amazwe nje mhlawumbe ukuvayelisa abantu abanesekayo abanthandayo noma bephi lapha nibuela khona njengamanje ngathina siqale ngoJakalasi ngithi asibonge kuwo wonke umuntu sibonge kuwo wonke umuntu okwazile ukuthi aseseke sicela ngiqhubeke njalo bafethu ningayeki ingoma isekhona online ngaqhubeka nidlale yiko ngingakusho lokho mfethu amazwe akubonga abantu abakulandelayo bawuseka umsebenzi wakho mfethu hawo wami nje mfethu izandla ndlula ikhanda kanza kwethu akukho nje ukudlula lokho cala nilindele okuningi kakhulu futhi ngenza sisebenzisane nabafowethu nibalindele futhi okuhle nje nomusa kusilandele njalo amen manini bafowethu manini ningahambi angazi noma umthetho uyavuma yini ngoba ninengoma ni kanje singayithi niqaphu kancane ngizoyilida mina mawuthi fanele ngilide okay ngisho ngizongena kwa backing Ngono siyekele ilento yomjolo ngoba kuyefana uma nginthola umuntu ngivele ngiphoxeke singadlala ama player othandweni ngengize ngone mina ngeke hayi kulungile bafethu siyabonga